Hello tum kan video a chuan tlangval talin nei tha ka ro pui takin chong takin aron comeback le to a part 58 to 66 thleng kha haron om dona zawai min lo ngai thak sak theu don ya tlangval talin nei tha part 58 a thui to sin de pick comeback an ting ya Monday ya luya an kala a chapala amal pui atitang var tho masin tlai thim do na an ho a zana mithulu men na atlai var fil le tane Tuesday ya milim zia inti sia ka tilve a zia mek line bul hlo pai turin an ron ko ho zana abial nu rim atalena show le tan don Wednesday ya YM chang sport a atilve no pang pahni nen anin ti buaya tlaya zu an chuang ain millo Thursday ya amida entira tlaya sipira anleng hokonga police duty ten azu an mansaka zana lock apa ariak mi bon tak chu ni pai cha Friday ya KTP sul fazirna afatu atile dei lock apa ariak zo chia Tlaya food sala khela zana abial nu nen an lenga atluk pui ala kholo charani Saturday ya slap chunna avatel vea photographer avatang le big dai azam lo theisa zana bial ke chibi ro relin ko ma thing pui sem amak vengut mai amazing Sunday tumale chunu askipa zana hla shwai akart lon mandan ya van bonlom take chang lok aparya ka chang zu chuanga bialnu la hi nei thei mani zaklo ni mana bialnu khala ni reng ngem le part 59 thiar ngalang Monday an thian dunin studio hla an record ve azai le don Zandar sompani thleng an batiti an hidu men lu tu tui thot lawang zailam chu Tuesday ya ai kalin aganwadi ava thok ve ani em lo maida le biscuit stock ho chu ashal runge yang Wednesday ya kilkanga achan panen book an kala kel an valei zana an riak ngal kai Thursday ya aizo lampanin anin phur ho ho ko a voi thum a chatla zana le atlom dewan yang ko nga Friday ya an in rong an noya ok pathum rong in an noi lum thak ashe sang lo ne jim shima Saturday ya bialnu nen an leng chwaka ha bialnu ki satuma akun nai tolu tuktia arapiala kong khang khama atlatla chinga a ching theis che ching ui thei tu bialnu khan manga ivelak lo to ne Sunday ya ashara achanga tilete Sunday school ming an lamtir zana chan pate ina in kelan ina ariak ngal awal samte pianeng zana bialnu la rimya la watha pui zeu angai khala ni ngem bialnu hi an ni reive nya am ni reive to angreng nin nei chep to Part 60 Monday ya vai mystery nen anin zuya tonulama na an tan don tin an tlan bo pui dai ching te Tuesday ya wai me hatla nga va tilve thanwal an sam fai lain ar pakhatin alima achap tlaya arui hey chu chom nge Wednesday ya choma amua chunu ar inasa them thiam shep lengan tlaya ar in chunga alon line arab chima amanga sodot
Chinga. Thiam lại cái này rồi. Talin nei chapa kha nitla talom mo. Thursday ya kong chelu tuk wanga norna kong zona atelvea. Ama chin hlia matwar. Pupiang tete haune nan ninge doni. Siam siam ite haune nan ninge nge yang. Okay. Friday ya dam doi ina ain hloa. Tla ya dam doi stock ho. Stock zel. Zana no pang ho birthday lom na no pang ho vin magic an so tir. Ke trip ya in mang chai bang no pang bol le te. Là xoay đi một luôn. Em sing pai cho limom tup. Ang ay na thlo dom lo. Saturday ya utang in person Saturday ya utang man turin luya ankal tlaya an hoa a thian pa te ina cho aya zanla ya ina ava hoa ina thenralin luya tengin a bike a hon lo te she chu avan kholo thei ta ke Bike là này về rồi. Bike a trong to ong tang Sunday ya ashara a chang lia ani ya ni tolo nu a refreshment asem la wareng tlaya an spota zana abial nu panin in khelan ena aleng venge ni hoi chi an chipa thei thuran siama an hop abial nu pa boy akai ve jo thei tu ro hop chan na ati ve chi na yang he anin mille tlat an van du zok em juro amai cham chilanga man du nyang Part 61 Monday ya an thian dunin thing an zai tlaya an lo mana loka pa thian pa phatsana a ho Sunday anh không lẽ te yang chu bimak Tuesday ya an uite ne nan waka tlai thim do na an ho uite chu ngai na zek Wednesday ya an veng futsal tournament siama atel ve a an champion zana an lom ngala an zai tir mi over Thursday ya an thenoma brick theory na in hloa moni le don tlaya choi nga zana bial nunen concert na ankal zong le ngal vek don achuna loga mang le ngal vek don ni kai Friday ya petrol la turin a interview a hun a thleng don tia khan a bike ke a thon da ya chong anor thei to si lo workshop an kalpui de aman bike tar ka nei sia episode to ber gan char la ga bike tar nei to reng si kan errands ya na here to lu to ka khamikar hana bike lo chul le vek to ni Saturday ya an thian hovin an chhuaka anin swaltira a chak bera satel le man pe patling puina satel lem lo ton cho timak de bike chade ka don ve duro lo Sunday ya in koma tile to tlaila ma an veng ho program man na tura avan na tlang ve a holpo tura lo siam holpo adik ve ang holpop tura lo siam te boti the talin nei chapa zet thi chwa an nei changang mai Part 62 Monday ya an thian dunin an leng chhuaka tlaya anu a bazar puya zana KGP in khom na worship dance atel ve ui chopul nun dik taka nei he payan
Atalen ya so poltop. Tuesday ya amuniling le zana le kabuatiar. Jinx lautlat. Wednesday ya chomalama kwang siam na Tlangval an chian havin thei thuran lo so. Thấy tôi sợ cái đồ rồi. Ya he to pe bai. Ro angai nam lo he pai. Thursday ya chwat no na siama tlaya chen omte lady. Cho ai velenga. Sợ. Ai cho ron ai ron tina pianga ai top zel. Friday ya coconut anlawa. Coconut pakatin alua atlak popa. Nang doi ina an shoya. Apoy te. Kai. Star de upan ya nei ho. Saklo. Dam doi nan shoya star lo nei le ngal pani ngot. Ler buksi. Saturday ya abai ka siam tira. Tlaya asil. Zana income lovin an chan havin BYOC doran siam. Ui. Amak Sunday ya kwang avwa. Chunu Tlangval. Spot don. Layan chan ho cho an ei koma zana anin kadin. In kom ya lawan ya. Emi Sunday hi chu he ya chol kui chak. Ava thalo ve. Sẽ là chật lắm nhỉ nào. Tun tum chu ala chat thalo shim voi khat chen le spot alom. Chat thale trep tong. Part 63. Monday ya bial nu ne nan lenga. Oh. Zana bial in tlo tun na recitation an soitir. Maka. Ui dang dai te. Tuesday ya rora an ruta. An chuklod lo an rut. Tlaya balu an rut. Zana asam ahenati. Ui in person te. Dai kim lúc tục. Ngay na klodom lo he zum. Wednesday ya in loa zana an chandunin an betel. Ui, ati ve mama ni. Thursday ya bai ka siam tirle. Alo zong mang zo vek to. Ngay nam to lo. Zana Bible charna avatil ve. Ui, tille te. Tuna chu piang thar deu ni lo mo abethela chuan hei Bible charna po tel tat. Friday ya huana ankala. Chome a hon chu. Kaya bazar a thut pui. Ui, zak ngai buk si lo engma. Bazar nu ho ne nan titia. Mi rel le na sap. Zana leng. Zak lo. Amoni tot doni mi zan na hi zumo. An zon ho ang azyak lo na chu. Saturday ya anatlanga. An chen omno pangtinen. Kabadi an khel. Zana anin biruk siyaga an champion. Ahawte. Patling pui. Oh, kabadi khelet lat. Makte ye biruk siyak le chin boga. Sunday ya ashara buk an lau chantir le. Oi. An koshan. Koshan lian deu chu ni thei lo shim. Chobal na se me. Chon thu Tlangval tu ma. Abai ka nung thei si lo ba. Ai in kom le tu. Ani du men. Zana an zon. Ui, ai in kom reng siang ting in zon ho le the ya. In kom bana Tlangval yang. Nasa Part 64 kan chia leng halang. Kan chia leng halang. Monday ya abai ka shala.
thei tangang ui ka ko ngai ke culture chara ngai do don tlaya athara valeile e vahau sale ka oi lawe khoyami ma boisa nei lawang zana biagin kota avahu ui mio var tak chuni Tuesday ya an uite bwala kaya wak pui zana champanen anin kut el ui ho top Wednesday ya tin out turin an chuaka war to pe poi kung laka atin ati bawa an hole hat khak te Thursday ya ro adawa zana ashitlang Friday ya cake asyama atile kaya zuar kuan amma ke zana an chen havin wai an bol amma an patling sian no pang chia bok si hemi ti theyan so lo le wai ten bol an mak ve shim Saturday ya kor ava thui tira afam moni ve bike thara le zo cha tlaya awak pui ngal oi wak pui na tur va thui tir vel ka oi ka oi tlo lo khoya paisa nge u ne yang le a house saru ze ka ne Sunday ya sound duty ya changa tlaya dam do ina abial nu pa avakana a riak vele ngal tlang ni te to ya som le riak tur som na chu anar ngai mi alo ni tu muni an ti theingal mai zerang kha som ol top Part 65 Monday ya achanu panen in khel an ena tlaya in khela zana in khom ala thok tha he jo Tuesday ya asama me tira tlai lama tar mit dum lei thara pui mol zana bia nu rimna vongal thelo don ve Wednesday ya chuma chung zongamua tlaya dam do ina avakal le uin aron umo achang che Thursday ya aran zonga tlaya achan panen mayan facial tiro achang ve thei boxi Friday ya asamati kirtira nung lam nge malam sha thei lo kopin an lo siam sa kir changa ta ina lama sha thei lo mak amoni kan chol chung kan loin lo char nyang loin khol hlim to ra pa ni no ni Saturday ya alu ava me tir le tikir zo chia tlaya music video an shoota zana leng eng music video tak chu ni mo Sunday ya abial nu unen veng danga anin khom du na abial nu chung te close hlom reu me tlaya an lenga zana mithulu men na avati ti tlaivar ani theilu tu kan ati ti tlaivar chiang ko pang azai garing lo shim Part 66 Monday abial nu nen anin hawa tileta anin break zoi tlaya abai ka siam tir avan nei tlo lo the bike thar ka ti vesia nei che tong thei ka me Tuesday ya lenga tlaya an spot piang thar le lo chan do ne Tuesday ya lenga tlaya an spot ril runa tewina hoa eng tak chu ni mo khuma chil mai tumin ke ina hoa uin alo se peka
đâm đôi nan xóa ya vật chật cả à rồi lụt tục uya chạy về là nhỉ đó ni Ui chau ni. ôi là dog lovers về lụt tục ka win à lovers na ka lau mu lau ni Wednesday ya chụp mà lama anu apuya chụp nu à vocabulary chụp lau Thursday ya chan pa counseling à à về lệ chong thi na à mai counseling nga ya Poisa dong lệ chiu bike ter lei liang ring Friday ya an fridge asyama ai over kaya no pang haunen anin marble ai in person lulay oi hamak ve Saturday ya lei an la ya an lai thuk dewan yang mong so da din atla zana aling among an nangotang Sunday ya ain khom bang a chante na alenga amut langa drop the a ching te an choi do na hara choi ve ngala ei veron te ei top zer in khele en tlang ui ol samte amag me ya ole ka ti zong ka tun tum tlangwal talen nei cha kan chiar thei chin chu ani a i in ngai na zong te ni jan lo share ula lo like ula chuanin share tam dana zirte view tam dana zirte khami lo zia sak le do na mo angai thla cha khau khan request kha ombe char char china chuan lo ngai thla tu te zong zong chunga lom thu kan soye in zawain mang tha mu tui choi tui ni man nuam bek u